हेलो गाइस आज आम आसी सम्बलेश्वर मंदिर संबलपुर रे आज आपको देखी सम्बलेश्वर मंदिर बहुत किसी चलते जावा मंदिर भीतर को देखिए। महानदी पूरा महानदी 4 ରୁ 5 किलोमीटर मिनिमम 4-5 किलोमीटर महानदी अल्प पानी अच्छी डेम जेहेतु डेम पानी अच्छी समलेई मंदिर जीवा एवं समलेश्वर मंदिर आम भीतर को प्रवेश करवा। यहाँ देखो सुंदर भाव कर समलेश्वर मंदिर दृश्य आम यू बसवा यहाँ है तार बसवाटा आम जीवा आम आमर स्कूल सभापति सागर आम आगे अच्छु आम समलेश्वर मंदिर भीतर को पशु हाथ में धरती नड़िया समलेश्वर मंदिर जावा पूर्व नड़िया को लेकर जीवा आउ तार सामने स्तंभ टाइप अच्छी से कौन कि स्तंभ से प्रणाम जन पर यही नड़िया दश जाक धरिक हम समलेश्वर मंदिर को जावाई तैयार होम सभापति अच्छा सहित इलेक्शन सार भी अच्छा से मंदिर को जावाई आमको गोटे स्टील रोलर कराई से रोलर दे आम भीतर को जाऊँ रोलर देखिए भीतर समस्ते आसुँच रोलर स्टैंडर्ड रोलर अच्छे से पत्र आम भीतर को पशा ये अच्छे आगे जीवा से आउ सभापति सर से दिन बेस दंड लगुला सी जिंती अच्छा सेमती एक अच्छा स्वेटर जहाँ अच्छे सी आगे पिंधि मुझे स्टील स्टैंड ये भीतर दे आम भीतर को प्रवेश करवा चल जा एथर होगा ये स्टैंड देखिए आम पशु समलेश्वर मंदिर जो दिन पूजा हम बा कौन सी आराधना थाए से दिन बहुत भिड़ से स्टील स्टैंड कराई भीतर को आम दे प्रवेश करवा प्रवेश कलापर सियाड़ू पूजा अर्चना करगला आम सियाड़ू बाहर भीतर को पशिबा पूर्व मोबाइल मना कराई से मोबाइल बारण कराई आम मोबाइल धरिचु किंतु कौन फोटो कार्य करा आम ये प्रणाम कला आम भीतर को प्रवेश कलु आउ मना करदे आमको मोबाइल नापी आम मोबाइल को रखीदेलु आउ बाहर जाइछु भीतर को ये भीतर पशुटा आम भीतर प्रवेश कलापर बाहर जाइछु आउ बाहरला पर एटा है समलेश्वर मंदिर बाहर किसी दृश्य जो बगीचा कराई डिजाइन कराई सुंदर भाव में गोटे स्विमिंग पूल टाइप एटा सीमेंट किंतु सते जमी गोटे पतक दुसची ये बुले बहुत जगह एरिया कराई सुंदर भाव कराई आमको बहुत भल लगे सीट रही आसतु ये बुले देखिए बहुत भाव सुंदर सुंदर बगीचा टाइप गार्डन कराई डिजाइन कराई मनोरम दृश्य बहुत समय बसले मजा लगे यही पानी स्विमिंग पूल टाइप कराई यहाँ जो दिन कौन सी पर्वपर्णी कि तार स्थिति पड़ू से दिन ये स्टैंड को लंबा कराई से भीतर लोक मैंने पशुंट आउ दर्शन करने यहाँ व्यवस्था कराई ये भीतर लोक मैंने भीतर रुहति लंबा लाइन आउ अलग दिन आसले आराम से आप पशि पारे आपण मैंने ये सुरक्षा कर्मी अच्छा मैंने सी पटू मानने तार चारिद्वार पशि पारे मंदिर तो मंदिर बहुत गुड़ा मंदिर अच्छे भीतर को कौ मंदिर जावा ये अच्छी यहाँ रहा सुरक्षित जगह रहा जगह ये लिखाही था सी जगार अच्छी एमती कराई माने बहुत मस्त गोटे प्लानिंग कराई बहुत भल लगुच आगे केमती मुझे तो से थर जाइए देखी नी कि डिजाइन कराई भल सुंदर सुंदर मूर्ति जाक अच्छी बगीचा अच्छी किए जीवे ताहले आसतु समलेश्वर मंदिर दर्शन करी माँ का आशीर्वाद इच्छा करी
ଫେରିବେ। ଏମିତି ଅଛି ଦେଖିଲେ, ବଗିଚା ସହିତ ମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି ଚଳେ। ଏମିତି ଅଛି। ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଏଠି। ସୁନ୍ଦର 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 ମୂର୍ତ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବଗିଚା ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ। ଆଉ ସମଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମହାନଦୀର କୂଳରେ ଅଛି। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅଛି ସମଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ମହାନଦୀ କୂଳରୁ ଲୋକମାନେ ମହାନଦୀକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତା ଘାଟ କରାହେଇଛି। ରାଜଘାଟ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଘାଟ କରାହେଇଛି। ସେ ଘାଟ ବି ମହାନଦୀକୁ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବି। ସିଟ୍ରୁ ଆମେ ମହାନଦୀ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆମେ ଏ ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ସମଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଉ ସତେ ଯେମିତି ବହୁତ ବର୍ଷର ଏମିତି ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ଲାନିଂଟା ବହୁତ ଦିନର ହେଇନି। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ବୋଧେ ହେଇଛି ନା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଛି ଏମିତି କରାହେଇଛି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ଲାନିଂରେ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଭଲ ବି ଦିଶୁଛି। ଏମିତି ଅଛି ସମଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଟାଇମ୍ କାହାକୁ ଯଦି ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲେ, ବିଜାର ଲାଗୁଛି ବୋଲେ, ଏଇ ସମଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ସମୟ ରହିଲେ ବି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅଛି। ସମଲେଶ୍ୱର ମନ ରହୁଥିଲା ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଆମର ବହୁତ କାମ ଥିଲା, ଆମେ ପଳେଇଲୁ। ଏମିତି ସମଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ତାର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ବୁଲାବୁଲି ବି କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟା ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କରାହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ବି ଦିଶୁଛି। ଆଉ ସମଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କହିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ଏମିତି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ବସିପାରିବେ, ରହିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ବଢ଼ିଆ କରାହେଇଛି। ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଗାଧୋଇ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ମା ପାଇଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକରି ମହାନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ମହାନଦୀ ପୁରା ଦେଖ, ପୁରା କେତେ କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଏମିତି ଦିଶୁଛି। ହେଇପଟୁ ତାର ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ମନମୁଗ୍ଧକର ଦୃଶ୍ୟ। ଏପଟୁ ଟିକେ ପାଣି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ବେଳେ ବୋଧେ ଏତିକି ଆସିବ। ପୁରା ଏତେ ଯାଏ ସମ୍ବଲପୁର 4 ନା 5 କିଲୋମିଟର ନା, ସେଇଟା କଥା। ଏଇଟା ମହାନଦୀ। ଦେଖାଇବି ଏଠୁ ସମୁଦ୍ର ବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କୂଳରେ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ମହାନଦୀ ସାଇଡ଼୍ରୁ। ରାଜଘାଟ ଏଇଟା ଦୃଶ୍ୟ ଏମିତି ଅଛି। ଘାଟ କରାହେଇଛି। ସେଇଠୁ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରଠୁ ସେଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା ବି କରାଯାଇଛି। କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଗାଧୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ମନମୁଗ୍ଧ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ଏପଟରୁ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଅଛି। 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅଛି। ଇଆଡ଼ୁ ଦେଖିଲେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ହେଇଠି ତ ଦୁଶୁଛି। ହେଇଠି ତ ଏଇଟା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ଉପରେ ଏଇଟା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଲୋକ ମନ୍ଦିର। ସହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁରା ଡେକୋରେସନ୍ ଏମିତି କରାହେଇଛି। ପାସ୍ କରିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା ରହିବ ସେଇଟା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବି ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ମନ୍ଦିର। ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ଅଛି, ଭଲ ଅଛି, ବସିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇଟା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ଏମିତି ପୁରା ବସିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପୂଜା ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି ବୋଧେ, ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ଏମିତି ବସିବା ପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ମହାନଦୀ କୂଳରୁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ପଶିପାରିବ। ଏଠି ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଆମର ସେଇ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର। ଯୁଆଡ଼ୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖାଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦୋସ୍ତି ଗିଫ୍ଟ ଯାକ ଫାଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ପାଠଶାଳୀ ସ୍ପୋର୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ରହିଲା। ଲୋକମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଯିବେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖିବେ, ମଜା ଲାଗିବ। ଆମେ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ବସିଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ କିଣିବା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବାହାରେ କହିହେବ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ଆମେ କିଣିଲୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଘର ପାଇଁ କିଛିଟା
ସମଲେଶ ଯେହେତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଛି ବୋଲେ ସମ୍ବଲପୁର କିଛି କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ବୋଲିକିରି ଫୁଲକଟା ବାନ୍ଧିବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଥିଲା ଦେଖିଲେ